namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, namuntlha ni ri karhi ni mi tisela line up ya Giyani Re-fill stadium. Leyo of course yi nga ta va yi kha yi ri kona hi ti 3 ta September. Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra ti 1 ta August ni fike ni scrolla ka account ya Benny the president u na scrolla ni fike ni hlanganisa hi this post leyi nga fika yi tsale ku hello mother F. Okay. Yeah, loko fika hi pfula hi kuma ku se line up we can say almost complete, so that's why mi kuma ku ni ta update now ku naswona ku hayi swi ti komba ku majority of the artists ti rhambiwile se mani kumanyana. Yeah, so hi ta hi hlaya hi vona ku invite-iwa mani. Yeah, so loko of course hi zuma ku naswona ku invite-iwa yona Benny the president, of course event ya yona ku na vo Master KG, ku na vo Mr Bow, ku na vo General Mosca, ku na vo Dr Joshi Rimani, ku na vo Shongi, ku na vo Donsan Baloyi, ku na vo DJ Matt, ku na vo Lindiva, ku na vo Themba Nyati, ku na vo Pleasure and DJ Hippie, ku na vo Sikiza Boys, ku na vo Maponyana, ku na va Ike Ngobeni, ku na va Mark Trevor, ku na vo Sivera Rangana, ku na va DJ Mfundisi, ku na va Flora N'wajahuke, ku na va Zaya Tapanya Henry G na Marontos. Yeah, and then of course va tlhela va indicate about more artists to follow including international artists. Sure, in the one line up leya siza helela. But I think the artists letting other show that ku va very few artists. And then komisa ku venue le Giyani Stadium wa makutiva Giyani Stadium. Mo nghena ka Google Maps yi kona Giyani Stadium. Mi kuma simple, and then the tickets to general 100, Golden Cycle 250, VIP 700. I think VIP this time around the cheaping. I think vanhu vo tala va ta yi afford. Yeah, so mhaka kahle swinene. I think it's also a very great marketing strategy. Loko ri amukeza mfika banda kumela mtleka subscribe. Yo,